Dmitry Shadrin. Warna Daniel Ivanov. Дмитрий Шадрин. Красного угла. Средний колонки. И Данил Иванов, Хангаласский улус. Синего угла. Тоже полуфинальная схватка. Победитель выйдет бороться за первое место. А проигравший будет бороться за третье место. Dmitry Shadrin attaqlama. Wanda kini tandoqqa. Dmitry Shadrin'dan Şibbehan'dan balız. İki tüyecekler artırıyor. Arasiyas kontan mastera Daniel Ivanov. Ini Dmitry Shadrin alpana atta getiren. Hepçimse eder sağlıkta kişiler. Hepçimse eder sağ ona bayını tut. Daniel Ivanov iki tüyecekler artırıyor. Dmitry Shadrin ağırlıklar artırıyor. Şibbehan. Kayıpıt. Kena yeni Dmitry